Марат Фадзаев, Московская область, Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. Марат Фадзаев Харати Оглунна. На ковре ЦИ в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов победу одержал Ибрагим Хубаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер ЦИ приглашаются Ибрагим Кадиев, Республика Дагестан, Мариус Редко, Москва. Bir nulga Vladimir Баяновская, Никитаховста. Әрді әртілді бүтін бұғытынан Фадзаев тұғытың орбытағынан ақсан 2 нулга валла. Сымнан берім яқа. Бәт қыраты кіте сәраған сүтер бітігер. Фадзаев кейбітін Ираннан ақсаны тәннәті. Ona kaçıstığından bilingte niki hıccar. Ol bu hıgar atağın ileride. Bet kıratı gıtı olaq sırağın hüder bitiger onu tuhanına. Diye qıhıp Marat Fadzayev. Atağa ödülübüt. На ковре А Амаль Джандубаев, Карачаево-Черкесская республика, Рамазан Шамилов, Республика Дагестан. Борьба в 1/8 финала весовой категории до 61 килограммов. Fadzayev onun ürdük bayebit. Hop bekle. Orada bir bir daha Allah. 2-2'ye. На ковре Б Марат Фадзаев, Московская область, Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. Борьба в 1/8 финала весовой категории до 70 килограммов. Ковер Б.
Ақсан 2-2-ге. Качествонан Фадзаев 2 хылжар. О, бәкке. Әді яқсан тағыста. Түйет 2-ге болла. Салгүлі леқа. О, промакашка. Хәрәне. Ақсан түйет 2-ге. Баяновскай тұхатығар. Тақтамыққа, өлілеққа. Оскуюмыққа. На ковре С чистую техническую победу одержал Ибрагим Кадиев, Республика Дагестан. На ковер С приглашаются Баяр Сайхан Бады, Республика Тыва, Арсен Балаян, Калининградская область. Biryeme Baranihar. Tabuloga Ақсан түйет 2-ге. Баяновскай тұхатығар. Қапсығы бітірі балтыра минута қалла. Höp, молодец! Бәкке дағаны оқсын. 6-2-ге болла. 6-2-ге. Марат Фадзаев Коттронихер. Атаға әчейті Мәхейдир әбет тұстарығар. Фадзаев тұстыбат. Кеміскенері хөджар. На ковре А победу одержал Амаль Джандубаев, Карачаево-Черкесская республика. На ковер А приглашаются Имран Хункеров, Имам Умаров, представители команды Республики Дагестан. 6-2-ге 10 секунда қалла. Владимир Баяновский, Марат Фадзаев. Bir bağlıqla 6-3-ге. 6-3-ге қиыны өтішті Владимир Баяновский. Сақа сірі. На ковре Б победу одержал Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия.